Iwe daddy. Daddy. Lechi ono nyetachi. Daddy bro bande iwa hereza kate chikebyo kuri ono rati chisiga mugati. Hapana najikwanga ugendo chisiga kibuni chawe. Cyo nikibuzo. Jesus. Azanaza kumbuza aza burusha cyeguma nombuza bushano rengo kogo mushana noza kwata umuntu mushana gwenda kumara hano za kumbuza bakaroka kushorebe. Beti dadu wangambira kubi. Bro bande man dadu machisiga kibuni. Katoda wa. Aza dadu yetu areche kingo kichendeze. Bwari kacyo nikibuzo cy'umusoro. Aziwe aza burusi yo ni kwataka kiteki ni kwata mutogo. Beti dadu kinige kichona wachiye. Shana mami hine cyakozire kireke. Katoda wa. Boroso wagamba ki? Eche kinige kidade cyo hine tichekurati. Mama ka hine cyakozire cyo niga ka hine cya kibiro honga mbere nabo. Aza burusi. Tikwenda kamanyireze shaha. Katoda wa. Dade kitiniga cyarenga kiceshongo cyo mweshongo zogo Prince Exit cya Swiss. Cyarenga cyera kirenge wono rakunkora ki? Katoda wa. Kawamangu ne cya Prince Exit toza kweshongore cyawe shiniwe. Kandi bo warangwe cyeshongo cy'ingamba cyo dade no kimanya no kimano kishanga no manye byakare byaba. Ndakukimaniza urwa kinyoni mbura kumanye byeshongoro birungi. Ogo mwana Prince Exit takweshonga Western Muhammad Tokma ba Muhammad abantu ba Western Uganda hata bakamuhammad Tokma naona aba are king of good music Tokma ngogo mojogo mojuna ishongora omugezi dala ikinta kumani cyo kuno onyeto musoro kiwe yokana kenshi anawe ndakukimani cyati pesumu yanje ngifutero banzo cyure ngifya YouTube nakasheshe na ndakuchereba kanchi kufutero cyo ejohura Manjura manyana mbarana babshara shashura ze bintu